Sada ćemo malo da zaigramo, ali tako? Dobrodošli. Bolje vas našli. Da mi predstavimo malo vaše kulturno-umetničko društvo i ovo je prvo kulturno-umetničko društvo koje u ovoj godini, sačekali smo da prođe i Srpska nova godina pa da onda krenemo tu saradnju koja inače traje dosta dugo. Da, kulturno-umetničko društvo Stanko Paunović, NIS rafinerije nafte iz Pančeva. Veoma mi je drago što smo mi prvo kulturno-umetničko društvo koje će nastupiti ove godine. Inače, ovo je naše 6. gostovanje u vašoj emisiji i za prvo predstavljanje pripremili smo srpske igre iz Banata, znači iz kraja u kojem mi živimo. Dejane, šta je još repertoar vašeg kulturno-umetničkog društva? Na našem repertoaru nalaze se koreografije sa čitavog srpskog etničkog prostora, znači od Bele krajine pa skroz do Skopske, Crne Gore. Što se tiče Srbije, pokriveni su svi krajevi. Trudimo se da uvek pripremamo različite koreografije, a posebnu pažnju poklanjamo negovanju igara iz Banata. S obzirom da dolazite iz Banata, da vidimo i uživamo u igrama iz Banata. Molim jedan pozdrav za naše goste i igre. A današnju emisiju Žikina šarenica 968. završit će kulturno-umetničko društvo Stanko Paunović, NIS RNP.
Je li tako, Dejane? Jeste, to je pun naziv društva. NIS Rafinerija nafte Pančevo je naš generalni sponsor. Od 77. godine je dodat taj naziv imenu društva. Da, na početku emisije smo videli igre iz Banata, s obzirom da vi dolazite iz Pančeva, to verovatno najbolje radite, ali vidjet ćemo sada i nešto drugo iz vašeg repertoara. Malo ćemo preći Dunav pa krenuti prema Kosmaju, je li tako? Da, igre sa Kosmaja. Inače imamo nekoliko spletova igara iz centralne Srbije. Za ovo predstavljanje smo odabrali igre sa Kosmaja, pošto tu koreografiju nismo do sada izvodili. Odlično, i kraj je samo današnje emisije, dakle 968. Vidimo se naredne subote u novom izdanju emisije Žikina šarenica. Doviđenja. Thank you.